За энэ нь өмнө бичлэгээр аим шиг төгсөн. Тэр бичлэг дээр миний нөгөө нэг микрофон жоохон амар сүн сонсогдсон бэлээ. Тэгээд тэр яасан бичлэг анхны болохоор жоохон муухай байсан гэж боддог. Тэгээд энэ удаа бичлэг гэрмикс бичлэг бүзэн. Тэч гэрмикс үзээдүүлээ. Би бас автоо судалж байгаа хараад. Энэ миний бичлэг шүү дээ. Тэвчээгүй. За гэрмикс бичлэг рүү бац. I have always been a very daring woman. Driving alone at night, even after midnight, had never been a problem for me. Until that night. I was driving back from a friend's housewarming party. It was around midnight, and there were hardly any cars on the road. I wasn't familiar with the area since it was a newly constructed housing estate, and found myself kind of lost. I stopped my car at the side of the road to double check the directions on my phone. When suddenly, on my window. Oh my god. My baby had an accident. Please hurry up. I need a lift to the nearest hospital, please. She's bleeding. My heart sank. I could hear her baby crying from a distance. I told the woman not to worry. We'll take her to the hospital on time. I got out of the car in panic and followed the woman. Please hurry up. As we were going deeper and deeper in the woods, I could hear the baby crying louder and louder. Please hurry up. We're nearly there. I was following her in panic when suddenly my leg got really badly scratched by a tree branch. I stopped for a minute to check if my leg was okay. But then I lost sight of the woman. Hey! Hello? Hello? I could see the woman nowhere. All I could hear was the baby crying. It seemed that she was nearby. I started searching for them, but I couldn't find her anywhere. Instead, I found something else. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Are you Atlasche? I started running towards my car in sheer panic. I could hear the footsteps following me. I ran for my life as fast as I could. I had left the car unlocked, so I quickly sat inside and locked the doors. I couldn't find the car keys. I was afraid I dropped them while running in panic. What happened? Did you lose your car keys? Let me go find them for you. I grabbed my phone and quickly called the police. I was waiting impatiently for the police to come, and the woman was nowhere to be seen. My heart started racing when a few minutes later I saw the woman approaching my car with the car keys. Holy moly. Зүгээр л онгоолгоо орчихно гэдэг тоо.
Амар хутгатай жигшээд чиг. Ашгүйдээ хоцордгүй цагтай байна. Америк киноны цагтай биш үү? As soon as she heard the sirens, she ran away. The police couldn't find the woman anywhere, as if she disappeared in thin air. I was escorted home safely that night. I was so lucky that I survived that night Ямар ч from амар that crazy арчлаа woman. тий. Ийм кино байд юм уу? That YouTube байд юм. experience has taught me to never trust any stranger, no matter what. Танихгүй юу ч And болж I байсан don't бай. even Бити think итг about заасан гинэ. driving alone that late at night again. Шинэ жолоо ярихаас ч айдаг ус. Бодгоо болсон гинэ. Oh my god ингээд тусч чам. Шинэ нөгөө жолоо ярих ч гайгуултай. Гэхдээ яг ингээд хөдөөний зам дээр бол угаасаа мэдээж юу байгаа шүү дээ. Ялангуяа ингээд өөр машин ажгаар зурж мөрөхгүй бол бүр амар юу шүү дээ. Тэг ингээд та нар төсөөлөд үздэг ингээд шүн ингээд ганцаараа машин барилах явжсэн чинь өөрөө чинь машинээ гэрлээс өөр ямар ч гэрэл ахгүй. Тэгэл ингээд явжсэн чи гиддэг эмхтэй гарч ирэл. Тэгэл кью зогсоол. Тэгэл яасан ингээд чи манай хүүхд юу л гэдэг тусламж хэрэгтэй. Та туслаад өгөөч гэвэл орох уу? Энэ сони эмхтэй шиг орох уу? Би лав. Би баг агтаас зогсохгүй хаа. Би зүгээр яваад гिच байхаа гэж. Гэтэ мэдгүй. За би ер нь ганцаар хөдөө явахгүй. Тэгээд би зүгээр энэ талаар бодохоо бэлхвээ. За дараагийнхын үзье. Гэртээ ганцаараа аим шиг идэх хамгийн аим шиг хар дарсан зүйл нь бэлээ олсон миний. Яна би ч гэртээ ганцаар байдаг да. Гэртээ ганцаар ихэр уг нь гоё шинжилгээ инээдмийн кино санаад орч идэхтэй. Одоо тэр бодлыг өөрчлөх юм шиг байна энэ анимашн. Mr. and Mrs. Peter had to go out that night for dinner with some friends. Therefore, to take care of their two boys, they arranged for a babysitter. Хоёр хүүгээ харуулах юм бол тасагч дуудаж гэж чи нөгөө The babysitter was хоёр supposed бүтээдэг to гэсэн. arrive at 8, but by 10 past 8, she hadn't arrived yet. Тасагч нь хайж чив. Suddenly, the doorbell rang. Хонхны ямар чанга юм. Hi, Samara. Thanks for coming. Hi Samara, thanks for coming. We'll be home late. Maybe around 1 Самара in the өгөн хөөх morning. охин минь да. Please feed the kids and put them to bed by 9:30. I've prepared some snacks for the kids and put them in the fridge. If they give you a hard time sleeping, read them a story or something. All the storybooks are in their room. If there is any issue, please call us. Is there any You have our number. Bye, kids. See you later. Sure. And be good, okay? Bye. Enjoy your dinner. Samara fed the kids and put them to bed at 9:30. By 10:30, the kids were fast asleep. After putting the kids to bed, she came downstairs in the sitting room to watch TV. Америкийн гардаг том байшингууд цөглөл амьддаг айлууд юм уу те. While watching the TV, Сошиал чихта. Samara felt Ард нь юу вэ? Санта юу? behind her. Are you Santa? Улаан хувцастай. Are you Santa? She turned around to check Ёо, and found a clown doll on the other side of the room. айлч үгэлтэй. It was unsettling to find something like that in the room. Ёо, oh my god. She felt as if the clown doll was staring God. back at her. Айлч үгэлтийн зураг нь яг бодит But зураг then she үлээсэн. reminded herself that it was just a doll. It's late at night and I'm sitting here all alone in the room. Maybe that's why I'm having all these creepy feelings. After dismissing these thoughts, she continued watching TV to calm herself. Тодлим байл та. Гинт өөр газар гарч ирэх юм байл та. After a while, she heard someone breathing heavily. Ёо. Чигчтэй ямар чанга байгаа. Ёо. Ёо, би This яарч terrified her, and she muted the TV. Юу But л дээ? there was dead silence. It was quiet throughout the house. Also, there was no sound coming from the kitchen. ганцаараа холгорч байгаа. Then she turned up the volume of the TV again, thinking it was all in her mind.
While watching TV, she had the feeling of eyes burning in the back of her skull. She felt that the doll was continuously watching her. A chill went down her spine. Яа, миний нуруу It болчихсон was удаач. getting creepier Юу? and creepier. Юу, хэн цолгоч. Eventually, she got sick of all these feelings and decided to move the doll Юу. FaceTime into онцоо another room. танихгүй залгаад идэг нүцэн дотор. After moving the doll to another room, she came back to the sitting room and continued watching Яаж TV. ямар удаа үргэлжилт юм бэ? Тэгэл гээс цочоогоор алдаал дуусгаач дээ. Now Samara was feeling very relaxed and Ярьж байгаа үед нэж comfortable. амар хэцүү ярих юм дээ. Наа. All those Самара. creepy feelings that she was experiencing because of the doll were all gone. After a short while, Samara's phone rang. Юу, сая минут. Бид нар ямар амар чанга дуурайд байж хичнээн. It was Mrs. Peter calling. Hi, Samara. How is everything? Did you put the kids to bed on time? Yes, Mrs. Peter. Everything is fine. Yes, Mrs. The kids were great. They didn't give me any trouble. They had their food and slept on time. Wow, that's great. We will leave the party around. 50 гэхдээ надад бүр амар санагдуулаад байна. Let us know if there is anything you need. Хэрэг гарвал I'll talk to you later. I'll talk to you later. 1 minute, Mrs. Peter. Ачуу асуусан зүгээр I шүү дээ. wanted to tell you something. Sounds a bit funny, but your clown doll that was in the sitting room, I have moved it into another room. I don't know, I was feeling a little uncomfortable watching TV with it being in the room. I thought I'd tell you, if that's okay. Манай тийм байхгүй. Samara? What clown doll? Тэр ямар We ажил don't хийж have байгаа any юм. clown doll in our sitting room. Тэр ёо. Дуун мөр тийл юм бэ. Oh my god. Holy moly. Зүгээр нэг хүүхд тарах гад ирсэн асарч алуулчдаг гэдэг ажил хийчихэд Самара ямар буруу зүйл хийсэн тийм үстэй. Гэхдээ Питер л нэг сонирн байшинда дуудаж муудаад 12:30 болчихсон. Члиг тав нэг цаг тэр юм гээд Самара хөөрхий юмтай хөөрхий ох ингээл алуулчих юм байлээ л гэчихэд ингээд дууссан байна. Та нар Самарыг орно гэсэн бол яг гоо Самара бол сая ямар ч цугт харахгүй байлаа шүү дээ. Самара чаавс ажил хийх гээл нэг оюутай тэгэл чаавс хитэн борт өргөнд айл хоёр хүүхд хар шүү 8. Эхний түүхийн хувьд бол яг бид нар сонголт бол байдаг шүү дээ. Жолоо барьж байгаа л тийш орохгүй байх сонголт эсвэл орсон ч гэсэн төлхөөрөө мартахгүй байх сонголт ч юм уу те. Тийм их сонголт байлаа. Самарыг яриа орсон бол ямар ч сонголт байхгүй шиг Самарыг өрөвдөж гинөө нэрээ. Сайн нутсан ус дуурч амар. За нэг ийм хоёр анимаted story үзлээ. Тэгээд нэг амар нэг jump scare байхгүй ч гэсэн тэгээд яг ийм түүхүүд тохиолдсон бол яг үгээд өөрсдөө орон тавиад үзэж явах юм үйл түүх байна. Тэгээд трейлер суугийн контентийг хамт үзсэн баярлалаа гэж хэлье да. Та коммент дээр өөрсдөө яг ийм юм болвол яхаа бичээрэй зэ. Бай. Hello. Лайк одоо subscribe дараарай. Лайк одоо subscribe тавьчихлаа. Дараа тохиол төсөөлж байгаа да. Би бичлэг дуусахгүй төрүүлээч. Би таад таньс гэдэг юм. 2 За, subscribe болсон бол яг одоо бичлэг